kiwe n'ukuri kangungura umunsi umwe nari muri matinari mu gitondo mbona umuhungu w'umwigisha yitwa David uwo muhungu ariko arashima amahoro shingiro ry'Imana tamaro tuvuga je ndashima n'ukuri kubitangaza Imana yarayihori ati bimeze gute ati je mubona ni imyaka yanje mike nta birahera banyoye diabete kandi hakwa kunyica ibipimo byinshi ntaziturutse nagiye kubimenya mu nyuma ati byaje gute nahawe ishano baca bavungurira mu kinini cya diabete cyangwa tucumba uranyumva timaze gututumba rero shengero ry'Imana ibitaro byose baranyase baravuga ati bapimye ibipimo avuga ati itoma takumwanya wo baramwana sinzi rero umugira akabanga cyamubwiye atumviriza umudamu yitwa mama Sabrina ati uwo mudamu niwe yaciye ndangira ngo aho society ya Daniel Gorobo iri mu Kayanza sivyo ati rero akiranjana acangura uwo muti maze kugura by'ukuri ibipimo byururuka numva napunguka ngira gute numva ati rero ishengero ry'Imana icyo nshimira Imana jewe sinoshima atacimana yankoreye nza kuyaha n'amafaranga ati cyane uko bari kwiyemeza kuko no bamfise menshi mfise ikimana yankoreye ati ibi ni bipimo nari nipimishije ati ubu ndi kuri 5 rumba ati umuntu ari kuri 5 ari muri normal sivyo rero ati rero nukuvuga ati byo nibyo bitangaza Imana yarayigize gute inkore ndamubona aho niyicare nabo ati sinoti akajagara umugende ati rero uyicewe akabaha maka jewe mbwiye uko byageze fisi ikibazo maranye imyaka myinshi mu muryango tugifise icyo kibazo iyumvire mama harageze naho ntunye tuvugana toya nibinyamuryango n'abari kwaramuroga tumukure mu muryango tumugurira inzu ahandi tuca tumukura mu icyo cyaro tumugurira inzu ahantu ku komine ro ku matatu avuga ati nimiburi iburi ibyo by'inyamuryango nibyo birarabira mu murika birakomera turamushika ko amahera menshi ibintu birakomera nibyoroshe sibyo ni ukuvuga rero icyo shimwe Imana namubwiye ko ndamubaza mugenzi byagenze gute kuno ati ntibashira ati babara no kwibishira gute cyo hari maze igihe mbona ngiye nikonze bari bayisinyiye yameza ngana gucya abwiye ati rero bimufsina obretse dufatana ro uwo mutu tawunyeretse ro mvana shasha telefone nze ambiye aterega hari umuntu bisaba ko avugwa na wa mutu wamvura nzega cyo mubye atumbiriza samedi dimanche kugira kwa mbere nzoba ndihiye abo ku iyo samedi abantu bari bateguye mu iyo sare nije natanguye gushikana nzege nguyu agishika nabyo ati niwe wamuhaye umutego niwe uri kurambira byinshi sibyo agashakoshi burya agenda akagenda no ro napata timada bihanga nabyayi wanje ni nkuko wawe yoba tugatabara ubuzima bwiwe sibyo aya mahera ya tuyasubirane ujya namaje zege uyu muti uravura koko niwe wamutuyuye ati rero jewe ati bigenda gute ati kuno ati mbere je kugira nanje ndanikingiye sibyo jewe impuyu w'umudamu sibyo wa mama ro impuyu wa mama ucuma n'uyu wiwanje ndanikingire singwaye ingwara ya mama yari yaradukuye mu mwuka ro ndavuga ati iki kinyika kirondoro cy'umuryango ikingire nkize kigufata cyangwa kimanda bimufina rero wanakuye umuti nawe muri yo nabi zigaca nawe ati manda usigaye dukomeye ntacyo ikindi cya kabiri jewe mba mfise ibintu sibyo ngira ngo n'abapanze ngari ngozi bapangiye jewe kubahera mama maje kugira gute kosoma sibyo ati rero reka uyu miliyoni nabi ndawutanze ibisigaye twikingire igihe tuzoba dukomeye ibintu bizogenda ndiko iki kintu rero
mama naciye mbwira ibintu abe ati mviriza uyu munsi mama ni